فخر از آن میکنیم که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هرگاهی که سر یتیما رو سیله میکند یا که از معیوبان رو باور که در اون حالت اشک از چشمان ما بیست میرود. برای چی؟ برای آنکه از همین میوه یعنی که ما هم داریم و احساس میکنیم، یعنی که بسیارتر هر یک برآمد جناب عالی برای همین معیوبان یا که یتیمان به پرستاران در هر یک برآمدش باور کنید از چشمانمون بیست میرود. هجده سال قبل در دهه فیض‌آباد ناحیه حمدانی در اویله فیض‌الله و عارف‌ماه با صدای طفلک دیگر بر گوش همگان رسید و خانواده آنها را شادی و سرور طنین انداز بود. با جای آنکه مادر این طفلک نیز در قطار دیگران شاد و پیروز باشد، برعکس شب و روزها را گریه میکرد و اشک میریخت. به خاطر آنکه فرزند چهارم خانواده با نقصان جسمانی به دنیا آمد. 6 ماه مادر این طفلک حال و احوال زاری داشت و امروز با گذشته شدن 18 سال آن کودکی که به دنیا آمده بود یک جوان خدرس شده است. در این خانواده خرد و بزرگ بی‌سکون و بیقرار چشم انتظار راه مهمان نو را می‌پوییدند. هر کدام از اعضای این دامداد معتبر به شیوه و شگرد ویژه خود در تفاوت از همدیگر تولید شیربچه تازه و تری را حدس و فال می‌زدند. با گویی که بدین آسا انگاره‌ها به گوشی سرد عارف‌ماه و فیض‌الله می‌شنیدند. در غایت نشادمندی و افتخار سری بلندی خویش را مثل که به گردون می‌سودند و می‌بالیدند و زور و توان می‌افزودند. قدم مبارک طفل نوزاد به یک روز ماه خجسته سال 1999 اتفاق افتاد که دیگر حرف و کلام شکرانه و سپاس در زبان اهل خانواده و حق و همسایه های نمکشناس قند میگشت و زندگی خانواده را ریب و رنگ دیگر عطا میکرد. در انگیزه فرهمندی های نفس های نخستین پذیرایی طفل نوزاد او را شکرالله نام نهادند با منظور به جا آوردن ارج خود به درگاه پروردگار. اما هوا و هوس مقبل و مساعد به رنجوری و ناامیدی تبدیل یافته به گوهی که والدان نوزاد به ویژه مادر غمگسار و ارمانی بدون یک دست به دنیا آمدن جگربندش را بعد گذاره گردیدن 2 یا 3 روز بشنید و برد. شب تو روز نمیگنونه که بچه میدسته 3 روز میشه میگم چه من یک دختر داشتم خگم سوخ مرد اقلا یک دختر دیگه میکردم و چه میگه بچه‌م کرده بچه بونیده چی بچه تری میگه خیلی بچه یک دست نداره. بعد گریستم چه خوب کم گریستم خونه بعد خودش دستی گلگ من شونه میته و چه میگه که برای همسایه را بگو که بیا نشونشته میگه پهرم بل دستی گلگ نشون میته در میده خیلی چه خوب میده زای مرد است که میگری چی گپی میگم میچینه برای بچه میگه چی کس میگه دستن داخل دست من دست شاید چی میکنم نشون میته میبینم خیلی میگریم. وقتی مادرم غمگین میشود همون مادرم که غمگین کشید دل ما هم ناراحت میشود غمگین میشود. عارف‌ماه از بار خدا دخترکی را تمنا و طلب داشت.
аммо ношукрӣ аз ӯ гузашт ё роқими азал дар баробараш сарнавиштеро бадинсоз раво шумурда буд ки писар ёфт, вале ноқису нимтана, саҳеҳтараш бидуни дасти рост. бархе аз бандаҳои каҷнигару каҷтинат бо ишора ба чапдастии тифли навзод рӯйдоди ҳадсу шумеро барои хонавода пешгӯӣ менамуданду ғазаби илоҳиро далелу дастак меоварданд, ғофил аз он ки рӯзе не як рӯз аз ин ғолу мағоли барангехтаи худ дар баробари шукруллои соҳибному баландтақдир сарафкандаю шарманда сар ба гиребони пушаймонии худ фурӯ хоҳанд кашид. دست شدید من یک دست دیگه قد حرامگل جوگاه کن بلکه دست لازای لکن که نبینه و چشم دیگه این چشم میگه که خدایی دختر میکردم خوب بود چی با بچه کمم یک دختریگه میکمم رای دخترم گفتم یک شاید رو جوگاه کن در رو جوگاه کن گفته اوخی دختر میکم گفتم بچه میکرد بچه شد او چه چکو کردم گفتم هیچی بچه کرده بچه دست نداره که چریق کرده جاو گریست. ҳарамгул ки ҳамсояи дарбадевори онҳост шоҳиди воқеии ҳол буду ба қавли таъҷоиҳо момодояи навзод. вақте шукрулло чашм ба олами ҳастӣ кушуд, ҳамаро дар шигифту нигаронӣ вогузошт, чаро ки бидуни як даст тавлид шудани фарзандро дар умри худ онҳо ёд надоштанд. дар вақти таваллуд шидани ӯ ки мега момадоя мега ки ҳамхелияй мегӯм ки нишунати ӯ чаша як параш гирифтам бурдам 6 темис қатям занака печундумус як айшаб то рӯза расерамон ва лӯла кардам то мундума ӯ чаша нишуна додам гуфтам яке давле ниsh била нашава баъд саҳари ман печундум мундумуша нарафтам яке духтараш рафт гуфт ки мома биё ки ӯ чам гиристе шудааст. بعد خواب دیدم که همین که شکلم تر دست بدر کرد. خواب دیدم که تر دست بدر کرد. گفتم من خواب دیدم این بچه دست بدر کرده است، این بچه به نظر بچه نیست. модари тифл аз аламу заҳроваи ғам менолиду мемӯиду мегуфт ки шояд аз духтарталабиҳои ӯ ғазаби кирдугорро бедор бинмудааст. сазои ин амалашро ҳамакнун умри боқӣ хоҳад дид. дар қайди фикру мулоҳизаҳои мудҳишу махуф рӯзро ба шабу шабро ба рӯз дар чанголи дарди ҷонгазон месипард. ششموده در بخم گوره گلک دویم الا میگم میگریم باید میگم دیگه میگریم برای گلک در روزا درمام که گریسته شده است بعد موجای در شده و من وعظ کردم ادختا این گلک مرده که تیقه میگری تاری گفتم که این دیگه زل شود اومد گفت چی کپی فرما بچه مرده است میگری چیکار کرده گفت هیچ بچه به دست کردم بچه به دست زمین قدعو کلمترا دعا گرفتم چی کم خدمت کم که دعام دادن بچه به دست کم گریست تگم قره گریست که 6 مدت دخترم کسل شد. تو گفتی او مثل مرغ شباویز از جگر قطره قطره خون میریخت و رنج هر دو عالم رو میکشید. با تسکین و تسلایش اقربای و خویشاوندان پیران روزگار دیده روایت میبافتند و پندواره میگفتند که نه تنها به دردش میخورد بلکه رنجش رو دو بالا میافزود. تو هنوز اشکهای بر رویش روزگار پیشین حزنانگیزش سرنوشت نابسامانش و لالای خانی های گریه‌آلودش سر گهواره طفل نازپروردش شکرالله جان به یاد آورده قصه میکند. از قیافه‌اش درد و داغ درونسویش را میتوان شناخت. برای من شکرالله میگریستم فر میگشتم همه خیشته بار میمدن دل دی میکن همه قمه کنه میشید خدای فرزند دل قیمندو نیست خیلی شکرونه همون درگواره بد من فایرود میکم شکرالله جان میگفتم یکی کار نباشه یکی گنگ نباشه شکرونه کی مثال هم قیدستش نیست با همین حقلش سوزای سولی ما با همین قشن شکرونه برای هم شکراللهش میکنم که امر شکر بگم شب روز دایم برای بچه من سرگردون و رشکشونم بچه بهترینی همین خونه های در همه این بچه با این مثال حالتر و سوزتر های بچه خوبه با گب میکاگی های گب میگیره. در همین حال شکرانه حرمگل واری همسایه دلسوز و مهربان که با امدادش میرسید به حرفش گوش میداد
бо лаҳни лаҳмаш таскину тасаллояш мегуфту ғамшарикаш мегардид. گفت که من تایگورک اینوالید کم گفتم هیچی گم نداره این اولم میکنه اینوالید بعد تو برای میگری اولی بچه میشوه که همه دستورو در بولو میشوه. وقتی که شکرالله به دنیا آمد بود ما در اضطراب بودیم که شکرالله خیلی مقصد یک دست داره به نهایت غمگین بودیم لیکن شکرانه میکردیم که خیلی شکرالله بابای نامگذاری کردن شکرالله یعنی که با خداوند ما شکرگزاری کردیم که همین فرزند مثال خیلی یک دست در نصیب ما است ما هم شکرانه کردیم و امروز یعنی با بلاغت رسید و امروز نامبرداری پدر شد و نامبرداری دهه شد و نامبرداری ناحیه شد. бо гузора гардидани фосилаҳову фурсатҳо фарсангу фарсахҳои роҳи морпечи зиндагӣ тиннати табиии тифлаки тарғел тобанда мешуд. яъне ки шукруллои нимтана на ки маъюб балки дар чобукию чустию чолукию чақонӣ ва зури бурзу бозу мардтарин мардбачаҳоро бармезад. гузашта аз ӯ бо хислату хулқу хӯи некӯяш азму иродаи қавияш ва иқдому ибтикори варзишпарварияш ҳамаро қаноат медоду кафолат ки ҷавонпаҳлавони тавоноеро дар тану тӯши хеш ҷо додааст. аммо барои модар ҳамоно ӯ тифл буду маҳруми якдаст. مادرم با من میگفت شروع بخون شروع درس کن. وقتی من از کودکی میخواستم که با ورزش مشغول شوم در اون زل به جای مشق نبود. وقتی که امی زلکیوی کردن ما که با امی مشق مشغول شدیم در تمام 3-4 سال با مسابقه‌های ولایتی، ناحیوی، جمهوریوی اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال میکرد. شکرالله یکی از ورزشگری بهترین بوده. او در تالار با همراهی ما مشق میکند. اون ورزشگری خیلی خوب است. او معیوب است با همراهی ما مشق میکند و او در مسابقه اشتراک کرده جایهای نمایان را گرفت. او در ما ششتگی بودیم که شکرالله در نوروزگاه گوشتین گرفته رفیقانش رو مغلوب کرد و در байғулаҳои танҳоӣ ҳанӯз ҳам нуҳуфт аз чашмони ҳангомахоҳон اوه بچه‌ی بیروزی یوچه جگرگوشه‌ی بیچچه‌ی یوچه мегуфту нолаву неваҳои ғамбудаашро фурӯ мебурду буғзи гирья гулӯяшро чун чанголи ҳамгири бераҳми тақдир мефишурд. вале тадриҷану то рафт тифли хурдовааш шукруллои шухшанги шӯъбадабоз бо ҳуққаю ҳаракатҳои фиребояш кирду карашмаҳои зебояш дили модарро об медоду ба ғояти шодӣ мекашидаш. аз он аҳду овон модари меҳрубон харита хотираҳои хушоянд дар зеҳну зикраш ҷовидона ҳифз намудааст ки ба арзани ангеза онро як ба як рӯшод мекунаду ҳисса қисса ҳамаи кора мекард. доим дар дасташ ҳамин олиқами солум яхчава ба ҳамаи кор чӣ буд мегӯм ки дар як хотаустар як туд буд. амуҷа вақте майдака дой мега бибурам туд бихӯр мегуфтам бачам як дастори наметунӣ мерам хонаи ҳамсоя миём ки дар тор тоюча пайрод мекунам мегӯм бача меғалтӣ мега намеғалтам мегӯм бача ин мебирам як мудар мегӯм биё бифурӯра чико меки мега биоча нигаҳ оли бари тута нигаҳ мекунем ки амтай зинача чикидасам тай чӯра барак чикидаги мундаги рафтаги ба тора аймуҷа мефурӯя ба пеш ман миёя
در هیجان نمیشه نمیزنی من حیرون شدم که گولا که نبین که مثال این قمایده این قچیه این قب حقلش به سرای کن بیار مثلا تیمنون ببرم به طور برم تو تخری رفته است. وقتی مادرم نبود در تود میخچه چکیدم زینه پویه اساس کردم و طور تود برآمدم. وقتی تود میخوردم مادرم اومد مادرم دید در هیجان افتاد مرا گفت چی خیلی برآمدی؟ من گفتم که در اینجا زینه پویه چکیدم و بلو برآمدم تود خوردم. یکی با دیدم در درخت میبرد میخچه میچکه در و یک دست میخچه میچکه در این کلمپو میکنه در اونجا میکنه تری گفتم این چی گولا کبین که این قلب چی میکنه یا میده کتاک شد و لطفه داشت و لطفه شسور میشید میرفت ای سرزمین چو میزد میوردی قکا میدراید میورد یا میده هم طرف نوده تود زد آورد علف دراید آورد دیگه. مومن قурбонов тағои ғамхору ғамгусору ғамзудои Шукрулло ҳамешаю ҳамвора дар ҳама кору бора мунису муттакои Шукрулло буду ҳаст. вақте ки майда буд дар хона нав нишастанро ёд гирифта буд хеле як қанд ба ӯ додем конфет вай дар байни ангуштони по мемонду дар конфетро ҳӯй карда ба даҳон мебурд ки дасти рост нест ба дасти чап ҳамин хел моҳирона чолокона ҳамин корро иҷро кард ва мо дар ҳайрат афтодем ва Шукрулло корҳое ки кӯдакҳо бозӣ мекарданд мақсад бо рагаткаю бо дигар чизо ҳамин Шукрулло ҳам ҳамин корҳоро ҳамин амалҳоро иҷро мекард мо медидем ва дар ҳайрат мемондем. من شکرلو در ناحیه 5 دیدم که با اصول خیلی بهترین چی رقیبش رو چی مغلوب کرده بود که با اون توفه دادن در ناحیه 5. Шукруллои ба ҷиҳати ҷисмонӣ ноқис дар хондану фаро овардани донишу савод дар миёни ҳамсолонаш бенадиду беҳамто ба шумор мерафт. аз ягон дарси мактаб қафо намезад то ҳанӯз дар мактаби рақами 52 деҳа мабодо муаллиме чун оинаи ибрат барои шогирдонаш хонандаи собиқашро таҷаллӣ доданӣ шавад ҳатман Шукруллоро ном мебаранд. ба иқрори нахуст устоди дабистонии Шукрулло Нурбиодинаева ӯ як бачаи аз дасти рост маҳрумро мемонду бечора менамуд вале бо мурури замон собит сохту моро қаноат додан ёрист ки дар фаро гирифтани фунуни мухталиф қобил асту хушзен ва хушнигару худбовар ба фардои нек ва дар навишту хондан низ мушкил надошт. Шукрулло бисёр бачаи шухтабиат буд бисёртар ва аз хурдӣ аз оёни хурдӣ ба варзиш шавқу рағбати бисёр ниҳоят калон дошт. аз чӣ вақте ки дарсро мегзаштем танаффус мешид мо ба мисол чӣ мерафтем ҷои идора мерафтем ҳар як лаҳза хонандо ба сари муаллимаро мерафтанд ки муаллимаҷон биё ки Шукрулло фалон бачара шапи мисол ё ки ҳамин хел бисёртар ба ҳамин гӯштингирӣ ба ҳамин чиз ҳавас дошт. ҳамин қадар ба хонандагон мегуфтем ки хай ба ӯ Шукрулло шумо чӣ нашенохӣ ӯ бечора мисол камтар маъюб аст лекин талабо гӯш намекардану ӯ худаш шавқ ки дошт маҷбур мекард хонандаҳоро ки биёен гӯштин мегирем ҳар лаҳза ӯ гӯштин мегирем. вай бисёр бачаи хуб буд хониши хуб дошт интизоми хуб дошт ба бачаҳо нағз муомила мекард. омӯзгори дигари Шукрулло Ғаффор Абдуллоеви кимиёдону зистшиноси дабистони номбурда ба низ шогирдашро то бас гуфтан сано хонду сито гуфту ситуд. Шукрулло ҳамроҳи муаллимои тарбияи ҷисмонӣ махсус Раҷабу Бегали Хатиб ва машқ мекард пайваста машқ мекард мехонд ва дар ҳамин мусобиқаҳои байни мактаби ноҳиявӣ фаъолона иштирок мекард ва соҳиби ҷойҳои сазаворам шуда буд. вақти таҳсил дар мактаб бисёр хуб гузашт. вақте ман ба мактаб рафтам ба муаллимон шинос шудам. ман бештар ба фанҳои алгебра физика информатика бисёр шавқу рағбат доштам.
از معلمه اولینم ایدی الفبا رو یاد دارم. بسیار خوب گذشت. وقتی ما شعر میگفتیم ما رو کامرا میکردن. шукрулло дар мактаби деҳат то синфи нуҳум ба донишандозию хату саводомӯзӣ гароиш дошт. баъдан барои тамдиди таҳсил ҳуҷҷатҳояшро ба литсеи махсуси маъюбони шаҳри душанбе супурда дар пойтахт баҳри таҳсил иқомат ихтиёр намуд. гаҳу ногаҳ чун ба рӯстои дилқаринаш азми сафар кунад, дӯстону ёрону бародарони ҷонии дабистониаш ҳалқапечаш мекунанду хумори бачагиҳои ширин мешикананд. шукрулло хеле бачаи хоксору меҳнатдӯст мебошад. бо ҳамаи ҳамсинфонаш хушрафтор, бо устодон муомилаи хуб мекард. шукрулло ба ҳамаи дарсҳо бештар аҳамият медод ва бештар ба дарсҳои гуманитарӣ машғул мешуд. шукрулло ҳарчанд аз як даст маҳрум ҳам бошад, ба ҳеҷ кас эҳтиёҷ надошт. хеле бачаи хоксор буд. ба ҳамаи дарсҳо аҳамият медод. мо фахр мекунем ки чунин ҳамсинфи хуб дорем. фикр мекунам ки шукрулло оянда номбардори падару модар мегардад. мо вақте ки нигоҳ мекардем ки ҳамин хел маъюб буд, доим ба як меҳр ба ӯ муносибат мекардем. доим ӯро мо дилбардор мекардем. шукрулло бачаи хуб аст, шукрулло хел аст, шукрулло ана дар варзиш ҷои якум. доим баҳои ӯро баландтар мегузоштем ки ӯ роҳ афтода нашавад аз амин маъюби худу аз чи худаш. дар доди 10-солагӣ буд ё дар синни 12 ки мури хоҳиши паҳлавонӣ вуҷудашро ширин ширин харошид. ин реши решагӣ будааст ки дигар ӯро раҳо насохт. ҳамакнун шукрулло нафас ба нафас иштиёқаш ба гӯштин меафзуд. майдондории паҳлавонони ҳамдиёрашро чун мушоҳида мекард, меболиду мешукуфт ва аз онҳо дову бандҳои зиёдеро ёд мегирифт. ба шеваю шигирди майдондории онҳо тақлид менамуд. бародари бузургаш чун ӯро гарояндаву гирифтори гӯштин дарёфт, дасташро гирифту бурдаш ба толори варзишие ки мори мактаби рақами 52 маҳсуб меёфт. وقتی ما صنفی 7 بودم زل نو خوی کردن ما با همسینفونمون مشق میکردیم. وقتی مسابقه میرفتیم خیلی اولین بار میرای در هیجان میرفتی، خیلی مسابقه در میبروی بعد مغلوب میشی. وقتی من با مسابقه میرفتم در مسابقه یا که بوی میدادم یا که مسابقه میکردم در همان وقت بعد زیغ میشدم. шукруллоро толе баландӣ кард ки мураббии донистакору дар кори хеш устувор паҳлавони пуштӣ Бекалӣ Раҷабов ӯро ба шогирдӣ пазируфт. шукрулло овони кӯдакиаш ба варзиш ҳавасманд буд. дар овони кӯдакиаш ба толор варзишӣ омад. дар рӯзҳои аввал мо ӯро аҳамият надодем, раҳ надодем. гуфтем ки хай маъюб ҳастӣ, барои шумо мумкин нест. бо дастгирии падару модараш мо ӯро дастгирӣ карда ба толор роҳ додем. баъд майда майда ба машқ омада тамрин карда дар вақти дар натиҷаи 3-4 моҳ муваффақиятҳои хуб нишон дод. аз ҳунару паҳлавонияш, дуаву бандгардонияш, равияву равиши зӯрозмоияш на ки як устод, балки роғибони гӯштин дар симои Шукрулло
таҳамтани шикастнопазиреро шинохтанду ба қудраташ қоил арҷ гузоштанд. бо як даст чун гиребон яктаки ҳарифонашро мегирифт, ба чархиш меомаду якояк ҳар кадомро нақши замин мекарду ғиреви шеронаи пирӯзӣ дар медод. майда хай дар мусобиқаҳои минтақавӣ ноҳиявӣ бо иштироки хуб ҷои якум ҷои дуюм ғолибият дорад. ман дар куштин бисёр ҳавас дорам, шавқу рағбат дорам. ман мехоҳам ки дар мусобиқаҳои осиё, олимпӣ иштирок намуда ҷои намоёнро ишғол кунам. мо аз он усулҳои беҳтаринро чи ба мо ёд медиҳаду он Шукрулло мо ҳис мекунем ки ӯ аз дигар рақибонаш бештар машқ мекунад ва ӯ шавқу ҳаваси зиёд дорад ба варзиш ки он дар оянда чи парчамбардори Тоҷикистон шавад. бекалӣ раҷабов дар нисбати маҳорати хосаи шогирдаш иқрор омад ки бо вуҷуди аз дасти рост маҳрум буданаш Шукрулло ба гунаи гӯштингириву паҳлавонӣ мекунад ки аз нафарони солим беҳу болотар буд. дар ҳолати вай 3-4 соле ки машқ мекунаву хуб шудагиай аҳамият намета ки як даст дорам. ҳамин хе приёма шурӯъ иҷро мекунад ки мегӯяд дастаода хуб. мо бисёртар хай дар наврӯзиҳо баромад мекунад. бениҳоят Шукрулло лаёқати хуб дорад, дастгирии хуб дорад аз тарафи одамон. ҳай ҷамоати Даштигило, ҳай деҳаи Файзобод, мардак гӯштингирай. бародар, як даст дорам. касе ки гӯштин мегира марҳамат, паҳлавонай, марҳамат. گوشتین بیا مرحمت بگیره. дар ӯ як қувваву истеъдоди худододӣ эҳсос мегардад ки ин атои табиат на ба ҳар кас насибаи рӯзӣ мешавад, вале ба эътирофи ҳикмати пурҳиммати мардумӣ дили оча ба бачаву дили бача ба кӯча. модари Шукрулло сокиту сокин розӣ набуд аз пешаи паҳлавониро пазируфтани ҷигарбандаш. сад гумону пиндорҳои даҳшатзо дили нозуки модарро тазиқ медод ки мабодо писари маъюбаш аз дасти солимаш низ дар гиру дорҳои маъракаорӯиву номҷӯӣ маҳрум бимонад. аммо вақте ки писарашро бо кулбори моломоли тӯҳфаву ҷоизаҳо истиқбол мегирифт, ин эҳсоси хатар тадриҷан кунд шуда ба ифтихору сарфарозӣ табдил меёфт ва ӯ дасту кафи дуо мекушоду ба паҳлавонбачааш кушоиши кору пайкор мехост. мекам гӯштинда мегум нара бачам амоли на гӯштӣ мера яки мега мемерам ами корда шавқ дорам ба ами рафтани гӯштингирӣ ва чи баъд меояд дасти пирқати мегум ами чизота наёрам ами одаморо ҳисшу ками биган ки маҳалиш ами дуод битанши дуои ами одамо бам нарасай ҳис мекам хеле ҳамси одамета мегум бигиран ами падаркои амира ами дуош битанши барои ман. вақте ман дар мусобиқа ки ҷо мегирам аз хурсандӣ дигар дилам нотоб мешавад, ашк мерезад, аз чашмонам ашк мерезад. ман аз ноҳияи паҳни гӯштин гирифтам. ман ба гӯспанд додан. вақте гӯспандро овардам, модарам бисёр хурсанд шуд, аз хурсандӣ ашк мерехт. вақте ман модарамро дидам, зиқ шудам. вақте модарамро дидам ашк мерезонад, дили ман нороҳат шуд. аз чашмони манам ашк рехт. медалш метан, ифтихорномаш метан, ба сари буланд туҳфааш метан, қолин меёра, тирмус меёра, тифал меёра, тамоми чиза утр меёра, ҳамаи чиза меёра ба ихонара. велосипеди нагирифтааст имсол бо туҳфа, ҳамаи чиза меёра шигрунаш. чандеша мардума битум, чанде дигаша боам занак маъно туй ба туй фурӯ мегардад, мегирем туёда мерем, падарка ай дасти ай Шукрулло ай мегӯем овоем падарка антари.
هم موجوده به سر بلانی یا خسرو سوز. дар доди 13-14 соли умри хеш шукрулло дар хеле мусобиқаҳои гӯштин ки ба ифтихори ҷашнвораву маъракаҳои мардумӣ гардон карда мешуд, ӯ ба сифати мардбачаи муддаии унвони паҳлавонӣ вориди майдонҳои муҳташами сатҳи ноҳиявию вилоятӣ ва ҳам ҷумҳуриявӣ мегашт. бо як даст ба шеваю шигирде зурозмоӣ мекарду паҳлавонӣ ки дар баробараш касе истод ихтиёр кардан намеёрист. ман ҳамчун тағвияш вақто ки ами шукруллоро шавқу рағбати шукруллоро мебинам, бовар кунед дар ҳаяҷон меам, чунки шукрулло бениҳоят ба варзиш бениҳоят сахт завқи калон дорад ва ман мепурсам ки шукрулло ҷон шумо мақсад як даст доред, гап мезанад ки ман аз ин мақсад зиқ намешавам, мақсад ягон хастаам нестам. дар вақти гӯштингирӣ ман дардро ҳис намекунам. вақте ҳам болои майдон да баромадам, ман бисёр дар мусобиқаҳо иштирок намуда, дар майдон ки баромадам ягон хел намешавам дигар. ман дар гӯштин бисёр гӯштин мегирам, ҳарифамро мағлуб мекунам. ҳар сол дар фасли баҳор дар домани дарраи хушманзару монавинигори деҳаи ҳазрати эмом ҷаъфари содиқи хиттаи даштиҷуми ноҳияи шамсиддини шоҳин чун маъракаи паҳлавонии пуршукӯҳ оруста мешавад, як тан аз майдондорони саршиносаш ҳатман Шукрулло хоҳад буд. ӯ дар майдон ба гоҳи гирудор уқобвор ту гуфти бол мекушояду ҳамовардҳояшро яксара бар замин мезанад. издиҳоми тамошогарон ки чун ҳамеша дасти кам 10,000 касро ба таркиб дорад, дар гӯштини миллӣ ғолибан онҳо ба дидани майдондории Шукрулло меоянд. борҳо дар ин арсагоҳ дасти ӯро ба сурати ғолиб довари майдон боло бардоштааст, аммо дариғ аз ин ки то ҳанӯз масъулини риштаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳунари ӯ ба тарзи бояду шояд таваҷҷӯҳи кофӣ аз худ нишон надодаанд. вагарна ба иқрори аксари устодони гӯштини миллӣ Шукрулло метавонист дар мусобиқаҳои муҳташами паҳлавонӣ меҳану миллати худро бо дастовардҳояш муаррифӣ кунад. ин нуктаҳо на ба қасди интиқод асту маълуматҷӯиву зӯргӯӣ, балки як ишораест ба дастандаркорони соҳа, ба вижа созмонҳои анвои гӯштинҳо, то онҳо ба тақдири бадин осо варзишгарони тавонои беҳамтои деҳапарвард бетафовут набошанд. зеро Шукруллоро пуштибонӣ чӣ ки бархе аз масъулини маъракаҳои паҳлавонӣ бо эътиноб ба якдастиаш бо чашми кам дида кӯшиши садгузорӣ аз иштирокаш дар мусобиқаҳо мегаштанд, аммо танҳо ӯ буду дастгирии устодаш ва ҳамдиҳагонаш ки то бадин сатҳу дараҷа расид. ин наворҳо далелу дастаки рӯшани ин андешаҳои созандаи мост. ман дар ҳамин ҳолат бисёр худамро бад ҳис кардам. вақте ман гуфтам ки гӯштин мегирам, раи амн доварони калон ба ман гуфтам ки туда мумкин нест, барое ки барои маъюба гуфтан махсус мусобиқа мешавад. ман гуфтам ки ман ҳавас дорам, бояд гӯштин гирам ва ман иҷоза надодам. дар ҳамон вақт баъд бисёр зиқ шудам. ман дар чандин мусобиқаҳо Шукруллоро дар ноҳияи Фархор, дар Восе ҳам дар чанд мусобиқаҳо бурдем. Шукруллоро раҳ надодам, барое ки як даст надорад. баъд хай ман гуфтам ки мураббияш ман ҳастам, аз овони кӯдакиаш ин гулака тарбия кардагим. хай қобилият дора, қобилияти хуби варзишӣ дора, хай худаш ҳавасмандай ки дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, республикавӣ балки иштирок кунам. хай ки маълимои ноҳияҳо рош намедоданд. хай дар ноҳияи худамон хай мешиношанаш мекунанд, дар ягон мусобиқа хай рош метан мегира ҷои якум, ҷои якуми дима ишғол мекуна. ҳама стадион хест дар ҷош ки ҳам марда хай ҳавас дора раш битен. хай мо гуфтем ки хай майлиш ки иҷозат набошад нагира.
چی نکنند که مخلصا همش کافکوبی کرده که همین شکلو باید که اشتراک کنند در مسابقه دستگیریش کنند ها. шукрулло аз маъракаҳои наврӯзии анъанавӣ ҳеҷ гоҳ тиҳи дасту бо кулвори холӣ ба хонаи падариаш бозпас намеояд. то ҳанӯз ӯ паҳлавонест ки ба ибораи мардумӣ пушташ заминро надидааст. дар ҳамаи ҷо ба сари биланд ба хирсандӣ меояд. вақте ӯ бача меравад то омадани ӯра ман сад фикр мекунам, худо ҷун мегӯм дуо мекунам дуо ки худо бачам соқу саломат биёяд. барои як ним даст дора мегӯм нак бачам меганем ба ин кор ҳавас дорам то омадан ра ман дилам даларзай то ба пеши ман соқу саломат меояд ки ман ҳашкашонам телефон мекунам мегӯм дара ки бачама биён ки чӣ кор кард чӣ кор накард. вақте меган ина бача шапи дама зад уша зад мегӯм 100 марта шукрона то омадани ӯра ман мегӯм ки 10 бор аз сара мебарам мегам мекунам бачам ҷоши кай меояд кай мераса ба пеши ман соқу саломат ман бинӯш дилам қарор гирад. ба иқрори модараш ва ҳаққу ҳамсояҳо шукрулло аз овони наврасиаш ба кору бори хонаву хоҷагидорӣ майли тамом дошту бо завқу салиқаи хуса заҳмат мекашиду нони ҳалоли деҳқонӣ низ мехӯрд. фобел мекуна мерава кам ёра ҳама инами корҳои чира мекуна ин тари бигӯй ба як даст якто қанфар бигарда ягон кори ҷисмонӣ накуна ҳамаи кора мекуна аёдамои дидистара кори хушрӯ мекуна. ба иқрори мо ҳунари табиатзодаи шукрулло дар ҳоли ҳозиру ҳоло иртифои дигареро хостдор аст, аммо дариғ аз ин ки ӯро бори танҳоиву бепарвоӣ азияташ медиҳад, вагарна дар ҳар арсае имкони пирӯзию парчамафрӯзиро ёро мебошад. ман мехоҳам ки дар ҳамин оянда ба мусобиқаҳои осиё равам ва олимпӣ равам, парчами тоҷикистонро баланд бардошта номбардори падару модар бошам, номбардори тоҷикистон бошам. هیچ محل پشت زمین نبینه دائم خدا با روی سر بلند باشی دائم نامبردار پدر مادر چی باشی دولت باشی هیچ محل خدا خورد نکنه دائم با روی سر بلند باشی هیچ محل دستی کم نبینه چشمی نبینه دلی غم نبینه پروردگار دائم با آبرو باشی.